Završio je treći Quattro River Rally u Karlovačkoj županiji. Prošlogodišnji pobjednici Nikolaj Grijazin i Konstantin Aleksandrov ostali su na tronu s čak minutom i 13 sekundi prednosti pred drugoplasiranom posadom. Feel good. We collect some data from the cars. So for Croatia we know what we can try more to improve. So now we are gonna rest a little bit and focus for WRC Croatia. Drugoplasirani Španjolci prvi put su na Quattru. Na pobjedu nisu išli. I njima je ovo bila uvertira za VRC koji se održava u nekoliko hrvatskih županija, među kojima je i Karlovačka. Quattro utrku hvale. Really nice people, nice rally, nice stage, also really difficult and different from other countries, so yeah, enjoyable. Is there a possibility for you to be first today? No, not today, I think, but we looking forward to do it in the next week in World Rally Championship. Za 2 tjedna vraćaju se i trećeplasirani Finci te peteroplasirana turska posada koja je Quattro ujedno i prvi dolazak u Hrvatsku. For us, it's test for the WRC event here in Croatia, but stages are looking pretty nice. There is some gravel on the stages, but feeling is very good. So we are satisfied. This is kind of test rally for us, and things going well. We are learning a lot. And still here. I hope we can finish like this. Ono što je obilježilo treći Quattro River Rally bio je novi brzinac u tovnju. Vozio se u oba smjera i vozačima je donio puno problema. It was super slippery and the problem when you drive one stage in both direction, the dirty which you made on the one side is coming on the other side, and when you go back, so you cannot drive like the normal lane. You need to go from inside. So this is not good for sure. It was more dangerous for the driver. Ali to je rally. To nije kružna utrka da imaju čiste stazu, dobne, idealne uvjete. U reliju idealni uvjeti ne postoje. Vozio se i VRC brzinac u Novigradu, ali u suprotnom pravcu. It's nice. I mean, when you drove the stages like a lot of times in one way, going back, it's completely like new stage, to be honest. Treće izdanje Quattro River Rallya rezultatski je bilo izvrsno i za hrvatske vozače Vilijama Prodana i Marka Stiperskog. Tamo smo u cilju da stresamo ovo sa sebe. Gotov rally, super za nas, pobjeda u prvenstvu Hrvatske, pobjeda u Alpe Adria Cupu u ukupnom poretku, tako da ne može bolje. Evo, stvarno je rally za 5 za nas, odlično vertira u VRC, no međutim nama je čak bitniji ovaj rally pošto se vozi za prvenstvo Hrvatske nego za VRC, tako da u principu kad stavimo na vagu Lila. Prve godine nismo imali baš sreće, prošle godine nismo nastupali, evo treća sreća za nas, tako da super. Prvi Hrvati, prvi Alpe Adria, ne može bolje. Prodan prvi, ali treba i naglasiti malog Jana Pokosa koji je drugi. Mlade snage navaljuju, to je ono što nas najviše veseli. Da su došli neki novi klinci koji su se zainteresirali za sport i koji pokazuju svoj potencijal. Dakle, postoji budućnost za rally u Hrvatskoj, definitivno. Zadovoljni su i vozači, iako je od njih 91, koliko je startalo utrku, završila 61 posada. Ruke trljaju ugostitelji, iznajmljivači, publika sretna. Zanimljivo i jako lijepo za naš grad. I baš je divno da se pogotovo i u ovim selima okolnim, to je zaista fenomenalno. Super. To je bilo dobro, di ste vi gledali? Pa evo nismo nigdje, ali smo došli sada da ispratiti. Ali i organizator. Uvijek smo sretni i zadovoljni kad sve završi bez ikakvih posljedica i to je najbitnija priča. Ne? Mislim da je to bilo sve lijepo i dobro i da se Karlovačka županija i grad Karlovac se pokazali kao jako dobri domaćini. Ja sam danas malo obišao brzinski ispit i vidim da je jako puno ljudi bilo na brzinskim ispitima, znači da ipak ljude to interesira i da je dobra zabava za sve. I dalje najveća brojka u zadnjih 20 godina na bilo kojem reliju u Hrvatskoj, pogotovo s ovakvom jakom startnom listom, s toliko stranih vozača i toliko jakih vozača, to se ne pamti već odavno. Yes, I hope so. Thank you.